O te o wholo whapawhātalo whātu Samoa I lau whaasausaunga le nei vanga o lea fiafi I na ua dolu se fulu ma le whamiru te wa te ai nei lei tū la e wha. I le teimi fo I mandou iau te ronei ni usila e fo le tali turunga o lea tātou te teimi whaatasi ma si o tātou turu pele I Samoa. Ia ai e langona a mawalunga o loo maruia tātou Samoa me se fo ia o lau whaasausaunga le nei vanga o lea fiafi po whea lava lea tunu o le kelope. Ia po fia fo I le tu o le nei lano langi. Ia o le no fuanga fo I o lo e maua mai ai le porokalame. I le nei vanga o le viafi. O le tau au le nei asiata. Le fo se mai lunga o le fola. Ia e logo pui ali I lo o tau pa ia malo o tau mamalu a wā le tātou porokalame o le TAUTAI A'E ma le manuia whaiva o le tātou watiruu. TAUTAI A'E ma le manu malo. TAUTAI A'E ma le fia. Ia, whamarunu atu ona I swinga lai ti le te wawe amatalia I o le tātou porokalame le nei fo I aso. A wā o le tātou teimi māsani lava ia. O le tāo le lima ia fiafi o aso te Tasi mai lava I le aso ngafua se ia pa ia le aso foreile a le o nei au te roa. Ia, o le tātou ofisa au tū fo I Samoa. Ia, e tu ina mai ai fo I nisi o tātou porokalame o le TAUTAI A'E mai le tō whawa aina forasa. Ia, ma le tātou tim. Ia, o le lei aso whaiva e se fo I lo pepe. Ia ono nisi fo I o fuafuanga ma nisi fo I o tūtū no o le fiafi. Ia, vaenga tāua lava fo I waile manatu. Ia, tātou tūtū mai na I luma le teimi amata o le tātou porokalame. Ia, I fuafuanga fo I whaatao to o le nei vaenga o le fiafi. Ai, moai ono au whaatalofa ma fea. Tā pātū lia li tata wa fo I lau whaafukabaua Samoa. E le nei vaenga fo I o le fiafi le toi amatalia o ngā luenga I le aso ngafua le nei aso se furu ma le tonu. O le masina se furu ma le tasi o le nei fo I tausanga lua whelua se furu ma le tonu. Ia, fefe I le alu le masinga ma le alu aso la tauia. Ua peio le emo le mata I oe. E, pauru kangaka uki loa e fia lava I le masau le ngai o le kaimi. E fia ia le to alua fo I lele le fafine le e fia e whaatali le toi fo I ato tamare fale. Iyo, leu kero whapeo ke whae. Awalanga a oina mawhana se mafutanga. Ona whepi ia I leo langona ma le arofa. Ua whainga tāi o na motu sia ma vala. Le wikana ngā luke whae. Awa ia ri isi uruari iso le e peyor wha ma vaenga la alui a feli karakamaro. Alanga le aru ai whainga ruenga. Iyo e fusi mau han lau lunch lea. Ia ua umanga ku le lunch koe whamai. Koe kau koe kisi. Ia uma pāre mo auru koe. Ale me maari e umanga pāre mo auru. Ai kepa mai po kirkiroka mai. Kepa mai la ele o kirkiroka mai. Ia ua whaase se e mai lo ilano le fofonga. Pie kolosi mo auru. Ai whapalasi mai lano maua ilo ma whamalama piko I ruma voi o fofonga. Ole winga la o lau tala. E wala nga whapenga fo iri ia ui e se ole a usau ngai kaimi o tau te whainga ruenga. I oe e pei o le mawaenga ruta ia Naomi ia le musu fo I o se uto lua e tu mai a unga ruenga. I oe. Le e nau au ke sau e whaila ngā ruenga. Ai e fusi ma mai haan. Umalo lau purkalame le ingisi me whaia sau do le whale. O te lo voila. O le fiafianga le nā o I la tau fo I e fia e tāpua I mai le whale. I nai whale tua ma tausi. Ia e feo lolo ha la le koalua le kinga. O le tamala le no for le whale. Kamala le ua le whainga ruenga o le kinga le usu e whainga ruenga. Oh my good boy. Ia le nā. O le vavavela o kaimi. O le vavavela o kaimi. E vave ai fo ina e toi vai mai ia wa e koe li mai. Ioi. Ai e so o ai la o le mela le o le vave fo o le kaimi. E so o ai. Ai so ia se uso le fionga tole fo libi tole. E kalo fa lo fionga kaulangi. Wa aka ko le fo po wa aka ia va fusuanga wa maua le leila utala le u fai tu. Iyo la wa ke pa ironga fa ku ma ki wa ya la le u fai mai la le u fai mai sa wa sia ka me o ka ya so I ke vidi so o mai o le fai ngaru. Ya o talava mafutanga ai mafana hatalo fale ma o folo vatu pa ia mawalunga o Samoa yo ne tafatetele. Ya me se fo yo le so na fi matala tu na fi walanga o le sa tatou folau mai se weekend. Sa e lo ku ngafi. Sa e ru se lo. Ya
Piela ka le yo le tua wa te loa sa o lu fale uma I mo te tāpua I lo tātou waturu o ese maila I a Amerika ma Hawaii ma Amerika Samoa wa mana tua tuno o nei pe yo le asko nga I la to o sari aso sa ia aso sa la to nei so happy sa pati pole sa ia te o tole ma futa mai I Amerika ma Hawaii ma tutuila tula manua ai mo tātou le ua songa fua ia viela nga le leo le tua sa tātou uru fale foi fatalo fatui se uso le tofa ia mo tupua le asiuta le lunga le mafuta mai foi Australia ia kasi la o kamala le o kamala ia le fia le mele o le fa ma vai umi io o kamala le fia le fa ma vai umi ai le fia foi le va manga va mai orginga le ai o sa evili mai le kausi fa mai no le wa o va manga va alo fa mai se ko e vai fai le pule pere mo singa o va kai matua I mosu ai va vesa ur va finger fale e mau ai le ai o se mea ai wa kuka io ia ai vai lan tanto ia a wa ia fo ila mau ngari I wa misa ai se fa kula la ukara le wala ngo ke fa le fia ila le ile li poki le wo mai io o ia mau ngari I wa vevesi ai su e kungar ma vuanga e ma fu po kala men io o misa io wo fo I mai ngere ka ma le ainga o fo I mai nge fesili e kurkinga le sorry o waru hari ke fainga ruenga o suari e ka o moenga vatu fa fonga retu ana ngai wo fo I me haole ha ka purpuru lo ia fa mai ia ku wa ia le ile asiaka ku wa o fa pe o mai foi le ia fa se ai te o mai ku wa ile marang pokara fa toi la yo na ma fo ngari wo ku ai fora pokara mai se ame foi nga ro ko ma nga ia pokara mi ki ro ma nga ia pokara me ru po le e fa o Sofia ilo ta unga ta e fa o Sofia ilo ka unga ka io le un ka fuile ka ke fia kudunga ka ke le fese fe au ai nga o ka ngofo mo ka o mo ka maka ya u yo le a talo fa tu ai le to tele o to rungo por kala bel le manga o le a fiafi a fa pe o le fa to ama nava ta to New Zealand ai me se fo yo Samoa o le wa ilungo le ta vale wa yanga le fali ya fa talo fa tu ma lo le nga lue e ama le ne yaso sa le fa ngo nga luenga pe na uma foi nga fa ana le computer io ia ai ese me o fa yo le yaso io le so nga fuai o le so fa iva ai fa tele ia vi ele nga le yo le tua ua mo watu le nava yaso mo na foi nga luega fai ma fufuanga a le fo tatou saunie sa valia le dei yaso ia e tu langa le lei o tolo mafuta bai Samoa I lo telefonia o lo e lungo pas ia si I fa le lei io e afa pe o le night lungo le pasi lungo ta vale lo pasese ma lo lava nga lu le yaso ia mai pu ave se o so ma o te malanga I lo mo ta fo I malu lawa ha talo fa tu le to tele o to lungo le por kala bele de vanga o le fifi wo ma pa anga ma mai le TAUTAI A'E ma le por kala me le Blue TV I le dei vanga o le fiafi fa malo watu o folo fatu a fai foi wa mana watu ele fa yala va se me ai au ai te mate le tele au fo e te so nga kau ia mea au o le fa ko a so nga fua io e fa mera nga ngor mauri voi le pe a o kingia nga a la fo ko a makar ka vai mai too early for that mate io e would te va fa pa se pombu o le fa ko a makar ta to va yaso o folo fatu I feo yo le tala le lei ele misia la ufa talofa ya so uma ma so uma fa ya ile nei por kalame o te fia fea e fa fetia le au fa nga luenga to tofia le tua fa fetai tele te talo fa fetai le lau ngai no le upo le tua fa fetai fo I le anga le lei ia I ma moe o lo to tusia a wa fo a tausi ma le alofa ia e le au fa nga luenga pa ia le tua lana lava la fumambo o ele kau pilo ele tau mate e tupu lausiusi nanga o kalanga kusi e tupu lausiusi e tupu laola ia me se fo I fa te tele la wa ke lo kaimi e kau ke take for granted e tatou te fo ilele avea I fa lo to I fale ma
ta pepe ai pe o po fai launga pe tau mama ina ya i tātou le ngaluenga whai a whawhia ngainga a lau lava whai whiau. Ioi, o le kele au kākou upi e kākou ke savavali a kui o ngā lulue e kau ngalo ya kākou. E iai nisi o loo tatalo i le ao a toa ma le pō. Ia e manatua o e maa u talo sanga. E se mai talo sanga na i tua ama o matua. Mea la lea, whaafteitele i le au whai ngā luenga to tofia le tua. Po o whea le whatawhai taulanga. Tolo pūlou. O la tau tatalo fo e manui ai. Ia whaiva. Ia, mori fo le wha malo, mori whaafteisia uf. Ina i o matua whale nganga. La u whai au pasta waita whata. Male whaletua melody. A me se fo i o le tapo inga fo. Ia, a fo i la ia whaaftai i o tātou matua asina sina. Io e. O fifianga fo i lo uloto o lo o soifua peo o matua. Io e fifianga sili ngā i lo uloto. Ua ova maritai varu se fulu o la tūsanga. A o se fifianga i lo uloto. Ia a tonu wa le maua e nisi fo i o le toa tele o i tātou. Ai o le alava le tūlanga o lo o iai oe le nei taimi o whailangi na iau tua a. Ia, whaaftai wa mapu atu i la tau le nei taimi. Ia a o le whakunga o la kou lulu mana la tau to tō. E te tau ona tātou whaau wina ma whaau pēr. Ia, whaamalola i tua a sina, ia, o loo soifua ile nei taimi, o mātua, ia, a mese fo i o fo i wa tātou wa ai wa avea mani mātua, walanga o akungu i whafongei, ma tātou fo i Samoa. E ua whai ilangi ia fo lau ngā mātua na whana nau ma soifua mai ai. Ai e iaia o loo lātou whaafai leina, e avea fo i lātou o ni mātua mo i tātou. Whakalofa koe il programe TAUTAI A'E ni vai ngā le fiafi. Awa peo o ele nai te whaafonga mai. Mā loa lofa. Whaaftailo wanga le lei. Haftai tele. E eile le kama i video ki ripi ngā. Koe fiwa koe sui. Ngā soa e lunga. Fo ngā li au news feed. O maloa lea tatua malo longa. O vaia kuai. E si koe inga ngai whailanga pesa ngā kala ngai whai. Po sana whanau. You know. Aile umi kete se kala ko inga. Ai whaasifo i le upu whapene. E ki ngā lo umakiva. Ma lo umakiva pe o lo ule maua ngi mea. Ai le i mawhainga o whakamala i le kausinga o koua something like that. Umalo le, it's a short ki ripi vonga. Ki roe, le vai anga o makamaka pea, koe makamaka, o koe makamaka. E o loka loko le, walanga i le taimi a o ina maua le malo sima maua mea. Ngalo ai lo le ia o ele kai mio le makiva. E ia le taimi e loa me o lima ua kwa whenga kāng koe mangkua le ako kanga, le ako king kanga vui lili. Ia male ako fu ilele ngala langa i lau ngiu e kau ave ai au pengi ia o ngā au api mau pengi. Ia ai whaftaile lotu. Mana tu voilango le ngole o programme nei TAUTAI A'E. Ua mafua ngā manguia ngei. Ono le fatu sa tu tō mai o tō wana nafi. Ia male amatanga. Mori fa malo male ngang whaafte. Tele ia nafi mai leo fa malo ia o tō le lungo le programme. Malo share le tato programme le vanga o le viavi. Ai tato tire atu malo longa ila malo le wei tono le tato office nei. Whaafte ia tato sponsors. Le tato major sponsors ia le Tasi Market sunga whawhiangainga Reverend Tole Former for the tour ia Helen whaafte tele e tusai foi o le lango suina o le tato proklame ia so uma ia mese foi o le tele o vaenga e lango suai ia i to tonu la vole o nanga le Bluwave TV o le tato major sponsor lea. Whaafte ia foi le Pacific Family Health Group i le lato foi ngā luenga va lua ma le au nanga le Blue TV ia me se foi o le tātou company le Pacific 40 ma le talo fa voucher sau voucher tala o loa a wafo i tātou ainga i Samoa whao ngā le tātou au nanga ma le tautua le ngata i leo le PacificEzy money transfer so o se la lava i o tahu mangele o tara lafo ai se leni mo nai o tātou ainga i Samoa ma le tuafo o lo sao fo ile nai le tamau ainga o Samoa. Ese le mangai o lea, o lea vaenga. O lo sao i lo ainga. O ka whaingoanga whapenga, ko sai kasira ku peke la foa. Ai lua ai ia manguia ke kele ai ke sao iai. You know, pe o lo whapirotania fo ile le mai, you can kill two birds in one stone.
Inga ngwa ka mikio mo. Ie, ole o perch la ye lua le ke kiolinga in one stones. E kasi la ukupe la foi Samoa. Ai mangwi ai lo ai ngai le kupe le wala ko kala. Ai mangwi ai marka mau ai ngo Samoa remittances ye maua mai aku pola. Wa vai la ia. Le winga la nga le ke fai aku wai. E kasi oe ai parua ngai au mengi. O le winga la te tala. Aua ne ifa vai vai lo loko oe le Samoa le ku ifafu. Ingi kala mangi upu ka nga fu ie. Mai se wa o ka ku wa Samoa ke ko la fo mai kala ia iskaimi. Fa mai o ka ko ka fa vale linka ko nga o le ama le a o ko fa o ko ki pisa mai so le over mar 4 milion ngare ma ko sao ele nga o le se lau ka la ya lu ma ko ai nga wa ka la for se lau wa ka la ru ka ai nga Samoa fo ile le fa liungo tupi ai a add fa kasi la i remittances o kupe le receive o e Samoa o ka la ngi milion lo no winga la ato fa upu de TAUTAI A'E a kala for se lau Samoa e se lau e mawero ka ainga ai milionga e mawero malo o le tamau ainga o le tatou maatongi tu fatasi le na mosi o tatou na yo tatou ainga i Samoa na le Sanita Hotel fa te tele le longo suina fo le tatou poru kalame ia nei vai tau o Christmas o le anga to iai ia e kasia le poku e malulu e te fa malulu i Samoa o le hotel le Sanita i songi nga umanga e fa malulu e kofu mai fa felo ai o le big breakfast e kuka le Filipino o ka okai ia nga umma le big breakfast o ki a ko por kalame o ngo ko fiaru ki ko mo ta to malolo ga foi mai o le u fa tsi mai le fionga le prestine ia o le asocia malisi au ki le nei ia a o le suli o tu ima vave o si le fia malawi loa i lana tautua i le tātou maru Samoa. Le fionga ia le malu semostiti. Ka peteni au le lei. A le tātou maru Samoa i tausanga wa tuana ia tu ma tausanga tele i lana tautua. Lea ua pale mai le tātou proklami le nevanga o le fiafi. Se ia mafasoa. I le tāmiru sanga teito fitu. Lea o le alotu iai ia le malisi i ni usila nei. A iei lisi ka ko malo so mai e tua. Manisi o tātou update. Pe ama he a tātou whaasalong wha business nei. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. E wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jamie le watile ua joe fitu minu teo na tā leo le July 5 i le tautua whaawau a le Blue TV a mai senu porokalame. TAUTAI A'E ba le Bluwave faivoro tātou tudu o le reivanga fo o le fiafio te fiafia whailo atu. Le uma whatasi ma le tamatuai o le manu Samoa kapteni fo a le tātou manu Samoa a o ia o le Prestene. O le asosia malisi au ki le nei, ia po ne usila nei, le fionga ia le malu semo stiti i le proklame le Tautau A'E le vanga le fifi. O forofo fatalo fatu i lau fionga le prestene. Ia vero, au se o le gongo kia. Kwa fia tango ia iwa. Yo e mataro mato au vasiat. E va pe foi le fa fonta po me foi so tato tunu. Ia e mo fai ona mo mai tato fa sara longa, ia e no foi so ia pa sisi mata mai. Ia wharongo mai ia, ni matango fie foi o le mea lewa e pule ngei. Lewa misai ngei. Lewa misai ngei kanga kai rau pokala. E maro pa tai o lo maurunga le au ina le masina ina topa. E mes foi fio ngare di pule, ia ma le nei foi vai ngol tatou nanga. Alo pa vitai la ufionga le malu. Ia, fie foi le roto malanga o tatou e fei loai. O le taimi muli fo ina ngatai ta nga lue fa tasi fa pene le fo ila o fionga tu langa o fa sala longa o tai fo le radio samo mai le fio se fese tala ta tele yo ina di siovanga mai le dei taimi me se fo yo fa munia nga le tu ela o fio ciao il calare di silo mo ko o le alo fa yo le ko e le ki au leo se kupe o makuasa wa yo manuia vai ia oringa winga ia fale ia musiasa foi ka fa o que le foi swing o liva que ni wa le ko ma wa ma no si sai vai vai wene vai mo ma wa o maku foi le nga ko fe au ia nga i longo o ameriko inga la ka mo fe kipir kapa le fa mai ia lo maku oi tamavi ele li ke le swing o se ko rua wale o koe alu ma se kupe se kapa lea wa sefe ma kupe me fe o ia o kai fa mai pa wa mela o fire kipi amai o ngala kipi ka ya wa o la ya ka forma o falo longo me nei lo sa no nga ve se matango fio le bala le o tamama tina o le e wala nga de va fo me limi ia o le se de ka ka o mo kai ai oi ya ko nga ki nga wele walu le walu al kama walu le aso ako ia o le foi mai la ngi wa le fenga lu kinga ia ala wo so fie mai kinga me kinga pai pa Ano mo le pai ala la sa we fusi ki ala misia wala ka wala sa wala pai pa ano mo le pai pa ia sa le ki pe no ai ya ki ai mes que na kama fu ye le au fai au wala ta ko so ya le uma e sa we si ma mai le overlola ma ana wo sa fie mala le ye lo se comico ya kama mankia mala le ma ka mare o la va po le ki da uri ya va fu anga ka le limito le po yo va fu anga le malu ya me si le mangui e ka pe o lolo mai kulo wa ya ka lolo ma le sia ka mare ya wala nga o te no fu ye e ke i la utala le mele o le fa ma va nga me o nga li i wa ma fanna le maftanga sa o le e o ari ile la ku o ya e ma wa inga ma se ku nga le ya walu le e o la ku terry e o la ku terry mai han are you sure you want me to come with you o le ma fanga fu ile ora ra sa ka di o ba all of us okay pai ka pega mai makamaiki ma yo mai tato wo ma kadia ano wedding fai ku ya makuru mai I'll be back. E
ma no le mar. Okay, vai a koe. O me aya nga fai vo ia ui ole. Pa tele wa fa ta la fonga ia onu kwa ka koe catch up foi le. E ma lo a fo ile tautua. Ma ua fo talo le wa e ile official soifo maloloina ma tulanga nga ruenga tau soifo maloloina. Afkeikele o a mai so fautuanga I o ko vai I wala ngau le te mai mo mai fo eka kele I o pokarami o ko vai mai I asa sisira mai a umua ma tole fo ka uma mai la uri la sa we sisira ma o fa so fo maro le mea ne o le ka kala fu I la sa umua mai ko nga koling ko koling ala ka vai mo ko ma mai Kalau yang gue ngai kamba, ulo, ele se kula ngi, ele se kula fogi ya. Wala ngai ele me ngai ka ole, e fo fa mai e aro fo ele si wa makanga ba ko ka kula. Po olo. Ana fa bai ro le fa bi bai. Kukusa ese de kula me lo po. Ko ngai me na ka ngai ro, ele ese ka. Ia ve voi lai fa fonga mai va karo fa ia mua ma se mo ko joga fa ia kai ka mo ia va no ma ke fa ia o rua ia a o yo lea ia ono le tere mana fa mo foi le taimi o manga ia ko kele ole au fia mai ngor por kala ia malau fionga ai ole fa siri tao le mata upule fa mo ngole a fitu malisi le fo ai ole fa siri tatele yo le ano fale a to por kala Ola ngele umi taluna afuafua mai le tournament le atato malisi New Zealand ma le molona amata mai na lofionga. O le whaftai asiata, o le lima nei o tausanga. Talo na whaatino le tamisanga le nei, walanga sa alu wa poloka I le COVID. E bia tūlanga na sa iai. Ia ai, ele manatu maulala le malisi le tūlanga le wai. Ya, masalo lavo o le silafia. O le silea vaenga tā ua na wala o whamawhaina e malisi. O se silea awala. O se silea pathway fo lea. E mawhai o na whaalau tele ai ia le malamalama o nei whanau ia. O auto silafia le leira le mita o le tamamal tina pe awa ai atu o le lei ia le tauba whainga lo nalo. Ia, e mantofo ila. E le na o le ITM ma le Super Rugby. E le whaapea e maua uma wanoa halo matama whanau. E le tūlanga lea. A ua tāpena ina e maris. Ia leisi la asanga lea. E mawhai o na toe whaalau I loa atu ai. I coaches o managers wai uma e mawhai o na o atu. Ia maisi sila I tam whanau ia. Ia maua se sia wanoa. Tia e le vanga lea. Wai, o le tālonga. A e whai a whaalea. O launga luenga le tau se e o mātua ma kawai. Malo whaftai lo fionga le ali prestine. Au kakalangua wai a ka umalisi ma tournament malisi e tulo ole upu foi le nga ngana wa so umai kalangua I kanga kai malamala ole purua filme. Pe antala noa ya malisi tulanga ai ile atina ina mai mara amata ina mai no le tournament le ma fa va inga mengo wa yeni tato wa players foi le was successful ma nga ia tua nga ilu mai tūlanga o le atina ino le lantou laka pi tonu lava ele ngata fo Samoa o New e wheo lava e tō tele nisi o mwhaiona awai e le line le nā tia fo ia e le silafia ia mai lava I Samoa pe o le tamisanga lea sa mata mai Samoa le ua whaala wai tele mai nisi sa whapenao nei tutonu o le tātou malisi mai le nā tia foi le tō tele o tama whanau sa iai nawa to le mau te ngā lungi man whionga atuala sila vai whale ia me si foi la whionga ia to le fo kalolo ia ma le whionga ia to filau e ui ala va ai e kula wadi pe u kau sui le lako va ai ia a oe sa ura I mai le foi ia to filau ma lea to filau lea Kinet oh ia ora so I fua le ia o vai le uso a makanga kau savali fo ile o kau le roa ko ingong ka mai vai ia o kulanga ile manga bala wa ia ta ko e ngangi usila ka ai se lo le mo ia ia le afura le nga ai te le ale swinga wa ia ele tele na tia fo ia e sa mo atu ia tia
I nei ni sila e kila nei o e sa ngā ruru e mai e tau wha mau popon men. O aia e sau, o aia e se atu, e malosi ala maris. I nga ngai whainta o lo o tapo ia e whionga I pātele, o te mai te sa, o li whelela, whionga te akonu. Ia, ma le lau tele. Ia, mai se lava o le wha moe le ngang pa ia o le tu e soso ani mai. Ia, I mea wha peni. Sa ko fa mo le lo. Kero e unga mamau e uke koe vai ha o I mengi. Ia, unga maua e nga se kala fa pe o la lu fa ngo fongu o I so nga le ti akono male. Ma lo fa tai lo fio nga le prestine le manu o le se o fa sili tu fi sili ngi le tulanga o lo mal fa mo. O ani au e fia fo ni au le o fa ta pena wa le tatu ta mirsanga le o le anga fo nei. A o yei fo I mani au mai atunu I fafo ese mai tutonu lava I o New Zealand. Ta mon mole. Tai asiata. Iva au mai Samoa. Iva au mai Samoa. O le taimi mua le tauna whaavaina le tātou taito fitu nei. O le au si umu. Le piama si umu. O le au vaiala ula le. Ia. O le au laulii. O le au tamauli. Sao, mas makomok. Ngare kasia le au le mai sala fai le ma fai ona o mai. Au wala mua tu mua fenga. Au apia maroons. Au vai moso. Ia, man au malisi Samoa. Ia, fa pe nga fo e malisi mai pangpang Amerika Samoa. Le au mai e fia so ani mai fo tato fa moi. Ia, ma au e lima fo ia a fiti. E mai tu tonu na vo New Zealand. A o lo o sala lau foi lei. E au la loi Bay of Plenty, o I Hawke's Bay, ia manisi o vanga I nua nei au kilan. E lima la au a fiti. E peiro le mana I ole na. E tau va. Tasi au a tonga le na ave nei o le Oceania. Le o koe mai manga au ke mwhain koe a mai I le fitua. I le fitu le a tatou. Ia o whapea la ia e foi. E se le ai. Ia o le manga ia foi leo le mea. O le matua mana ia. Wa manga ia. E pia nga wei si le fia wa na foi o kulanga sa. Ia makona ka mai o le whakingia. Ai ma whakingia au ka ma e foi mai kua. O le ia kuangi muri nga kua ai ma ka ma o mga ai. Ma ro pa tai lo fionga le malu tu sai o fufuanga. No winga la il fofua jule o le o stay mo o fa la tele apa au o le ta mele sanga. E to tonu o te ronei. O a fea le fa tau nui nai o a fo iniaso a tofa mataimi a wan fa fonga ma wan malo le tanto tino. O le aso lulu talatu tai ala so fulima. Le fai le launch o le tato tai to fit o le la fa tau nui nai le Manukau Rovers Rugby Club. O le fia nga sili fo ia mato. O le mo onto le va no na fionga de mista fa to angam fa nga fa. Kama kwa yo. Ka mai nga sa men nga suol kai kai au yaso. Ya o lo wo fetau I tonu lava male mato fa mo. Ya o le nga mata no le mo to le va no fa fetai le la mo se va no wa ko nga meva pingi o le va ngoa. Sa lo mo ko venga mo le va go pingi ro. O le so lulula na le fa ile launching le la ai umama ma managers ma coaches ma captain. Ia man mato associato. Ia manisi ia ma sponsors. Stem fai lo ato sponsors. Ma ile aso lulula le. Au le sto nai. Le aso sul valu. Mai la vale tu la valu tau. Le la mata yo na fa tino fa mo o ile ono le fia. Fai umala ni fa mo ile Manukau Rovers Rugby Club. Okay. Ia le na watu na ju luma ia le tanto wa process na por fa ilo le na. Ia mo le fa mo o lo anga fu nei wa fo ile tanto wa te to fitu o le malisi. O le si vai nga o te fa afsili tu lo fionga na o le uta ta o to nei tu lang o le prokala media ia malisi ma le fa mo o le te to fitu. Ai se va tu sa wia fa afsili fa la wete le tu langa I kaku kamaka alu I Samoa. O lo fionga le maru. Wa se aku langa I kingo kaku kamaka alu. Ayo, ora ula fisiri wa no fisiri fo ya au mua ma jola e fo. So la fina ngal au mana ya fo ise fisiri ngelo fionga le save am captain yo le tanto au te usanga ma vai. Ase au ka ule ko ma wa mai ya li ise ka ko ka makingo ke kele fatu salia la fionga.
ka mai ki fonga le ka yo ver tato fitu si tato wa pe e nganga fai mo fa akuskusa le fiku la ngai paulo le au la pe ki sa o mai locals wa fa ngata no fa tu sa tu tato mo sa mo su lima ia le nga o le pe e au fanga ku ia ku i fa fo ma kon kala ki fa fo ai o le ase ma vo ngari o ka ure mo ka ko koria ka ri ngi vai ka sa o le ia le o le fesili fo na le tu fesili al te mini e lo to mo ya tato le to fiti le o fiki le ke le le ko nga tingu ai o le fesili fo nga o le ka ma fu ko e po le ale me wo o te tali ton ia pesa tata no fu le tembi fan e ke langa la ia ka me ki la isa vai mo tele sala fa o lo nga i tuat ai le o loa tu eta e le o mo wala no ia a fika ku ia i tulanga to lengi manga o miel kupe manguia se lengi sa wa ia pi ia manguia o alo se va ka ia ko nga me va pengai a le mea na le tu fesili o le ali mea le ina le to e maua ni ko nga sai si e pela sai si rio ma no ia ma enti ia ko la fo vange ia swafa makai lo ri ia pe o tu langa na e tau ia o kele langa ku so e mai fa ia ai ko ia mo ia ka me ke manga o ka alo mosa ia ka ele mai le hu afo io e mara tu ore ngala kala e se ale umi maior ore kalu marka mu konga vo e se nga ke man kuasko yo se yuri malaule ya nga mai e se ale ma o ya amori o sumi e se malo pakeka e se malo kalo la ya no ta fa tu va pena o ta vai tu fo il tato te to fitu mana ia le tau no nga se tato fa mala na e se le tato fa no ni usila ia all extra time yes okay ba ai le overall le ke le swing wa i ke le swing va tai de fenga mu yang tele ia pani mama le fenga tausa ila o fo i song songa mo tam fai le tato a o mana ia o le fitness mo ka ki so ka fia mo ka mala ni va esele io pe o tu vai tu ma tu taimi ke mi kamar nga o le o pe o la ku langa se ka me ka mo le ka i po io o te vai tu la le mat ia balanga fa ku le anga fa pe nga lavanga ma ko ku pe mai sava e ka iro fo ya o ku mu ape le fa ko inga na ma ko e lio le ngi kama fa elia fa si foro e ripo kuisia ia so si tamata alo la vai sau ngolo por kala mela o fionga le mat e ia ofisili bebela ka ofisili bebela na o faia ile fionga ya au mua to vaenga na o faia ile fionga ya muri anga tele brand lima o endi la ile mo wai ile faia na ngo ai wala ki de wo man tuina o lela wa e fio mai fo wo manat e foi nga ya ofisili ya pe ko nga foi nga le fire questions foi e nga le la wa fire ma kan muri ko me la fiku sa ai sa ure a fiere no po ko ya la alo yo e ke eli malana ya fa ofisili e fia kong ya e te sauni e te tali ina ya ofisili e lima ai va pe ngale kasia ngale le ngale kasia ka ko edle ngale luat tu el edle netas ia wa ke role edle penga se mingu ke vanga e te toma na tuan nga fo ima ya ava wa ko ma ofisili ku ai pa ve aronga kali ka elima ofisili ia ona tata ma vai la ia le lunga programe tata malolonga E fia le PacificEzy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe ta i lua se lau tala ko sau nia mo le masina a toa November. E se fulu whaelonga e se ina i aso toa na i o vai aso te tasi. Awane ngalon download ma whao ngā le PacificEzy app i lau telefoni e whawai. Ma lafo au tupe whamomori e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa oi na ilo teimi ai maise wa taua tale Penny City. Olo wha ngā solo whapitoa e nao le 5 tala al tutongi pe a whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo awa no pele direct transfer mo tupe wha moni e whaongai nai le telefoni. Ai inga whaapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tasi Ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha PacificEzy o laupa anga mo tupe wha moni Samoa.
Te va pela atu tali mo program me malo longa masari livanga le fia fi na ua se furu ba tolu bidu te nei chula lima ile tau ala Blue TV me se program tau te ya me nuia. Ai ka kere yo ya u pesidi pa afi. Po fai questions. Ko no ke vai ko re kari mai ele au fia di ile pesidi le mo fai atu. Pe ai se ha ko mo ka ko kama umi. E mai langa o fokuanga lea, e isi ta mama tina matu yasoi. Ko ngai mui. Wa pupu la mo e wo mo ke e o mera o kupu mo ke asa ka mo e mai lol mera Facebook ia ka nei long ka mai ki umi ele aka vo ile le aka ko le vo ile o ka ko nga le ka malanga nga fasia mai me o le mo ya la makala o ni i ku la le ia wa pupu la wa pupu va talo fa tu ya te kensa ne o le sidia mo ya la le mo o si ka ka yo ke fa ya ko la ka mari o le te fa tu fa mai ya isi fa mai so le se ma fu mai ona wa tele tau samile lisa ia ia waru na lo ma fa le maru le fa ko le lisa pupu ia ele me que soy le yo wa o le sine me o me ka wo fo itamta alu o me ai ia wa o le ke vai fo i si come le sa ko anga e kalom ia a tonu wa le o toi na le tolo ufi umi wa right side anyway ka walang ko ai ko ufi umi a lo ke vai ku diska ka le pese palama pise palama les kanga kale o ke vai ku le melan fo tuang fa mai o ma fu fo no tau le o toi ye ni pai fa ma lu i fa fo wa fa le fra sorry le benga ko ma ko umi ya so alo ke vai ya ko ni sa mo ya la sa me ale le wingo ora se mo nga i ka ko pai fa fo claro va fo lo to va ya ale makua ula ale makua i ula le wa i ya so ya ko ke fa ma sal ka ngaka ko ke fa ma sal vai i fa penga de o mi nga yuso nga ya so ngong ka ko pa apa vo ya se me ke ka fa lo ma ya fa fo nga ka no ba ku ngol fa si modi mai mai solo igual mama ko ele cavalo o pa ele cavalo e ma fa yana ke e vo le lunga ma e balau e o si ku le nga me nga ai mai la ka ka fa wa ku ngi la mo la ke le pa sa bring down mangkuala adono ingale se ke ro ka se man mele le vai la fa le nga fuoro vinga le vento le nga ma fa ai aru ngai nga lo so ta ele vatu i pai pa a ko a foi le pui apa ai ni ko runga ia ke fa lo ma va benge pa ya so lo wanga ngai ko de body ia wa ka manga ka ke le lo mai po ai le fa ia a o kamala ia o fai tonu fai wale to sawa la si wa lo puncho te ka we se ia mara ia dalo aro tai la tau ya ta fisili ia wa sau o la voi mo elima fisili pa sa mo la voi ka o fire question sau ma le afi to me le o skadia mo fire ant ai mo la ko loi mo fire ant mo fire ya te sau se ka ko okay ya ole tawa ole visit bo mo o ai se tamata alo na e na wa ya ele titi ai matua te fia vea o mai malaki upeli o ai le tamala tapi te fia te mata le temi nei o ele ngor kam ari savea o le ase vai nga pito i laua lunga mai le temi o e taalo le manu sa mo e fa ngaronga ta o le World Cup le lua fe mal tot e yeso na mafuanga o le tau sangrana sili ese pito tau e te o no le mata mo fie ma le fin o tamta alo sa matonga lue fata sina vaita e yeise taimi pito i mawala loa ma fa no o lo langa o e tautua le manu sa mo te mo mali wese utama o ai se tamata alo e te momo o e awalavangi e sa o yai pe ta alo tona malai
Ira ngarua tu malo tona longu. Ke de fiaru sa o kamanga. O ai le atunu o e te fia lava i te taalo mai latou. Engeland. A whapea o oe o se numero valu. O ai lau numero fitu ma lau numero ono e te filifili e tau te taaro fatas. Sila vai fale ma a Polo Perilin. Siri mori. O ai o atunu a whapea i te le nofo i se Samoa. O ai o atunu sa e tua solo ai e te ono fia mafuta i se tamaita. O Samoa. O kakala wa kai nes kakale nei so ne. Ja, maar appetijt. Mai no au. Ja. Lo fio de madu. Ja. La fotu leva no fai nei. Ya e tau lunga i sau noanga. Ya wa vo fa mo lo mam to fa manatu i pa ia telo so tatu tu mo ngang fa lo. Mo fa tai atu jonga nai mali. O pulenga fa de Bluwave fa pe fo ilo to fa asiata. Mara fa ngal wenga mo fo ne ia no fa auro tanto te mafutai. Ya ole nganga va ia fai lo leo fa tava fai ma fonta mo modi o le fa fo mai foi fionga pa tele Joseph Timu o le mato fa ta ma fa le nganga ngai foi mato te tal no ma le fionga ya fa o toi ya ro pena pongi ya o mato fa ta mato ma futa fo i ma le fionga te akono ya tikin sa nele ya ne polu ngalo ya manai mato ta ma tu to le fo tu monga ma tau sio ia ma sio matou lau ia le fionga ia tui fasina Maria la fail lo tusi le foi le fionga ia tau ili sau no te olo ia ma sui foi o le asosi le nei vai tau ia mo le toile nganga fa tele na vai la uto fa asiat ia ono le talia foi o fa tala ula maima tamu faina ia e se swinga la titi o le matou foi tau tua i nai fanau ai ole piona o fai atu te mio fano auto fasiata ole ngangala vai ole matou te tam fai e fa wa wina ia le ngaruenga sa fatino mai na yo matou tama sui foi le malisi tau sanga mo vai o le fai na au pa mai il nei vai ta ia ole matou tau tuole mo tama fa na wala tno o sesi au wala le ma fai ona fa tele ia le mana malama tamata alo piona o fai atu te mio fano ele baua umai e whanau ele avanole ele ITM al Super Rugby a leo ua whatinoina ele malisi i New Zealand nei lea fo i vaenga i tautuai mole toile nganga whaftai tele o nisi o manto sponsors mole siata e au waina sila fia o leo ua le fisosani malo sila le radio Samoa sunga le whawhenga inga ia Bonifasio ma le whantua o le falitua ia o ila tole o le live streaming ata tu talong o le moana Pacifica Super Rugby o le mo le vano o twai le malai ile ai tu lai afal sulua ngai le afaltas fa ila to giveaway a vai pela le te fa funga me one misia le vano ta ke mo wela po la kopi fu mo mi ia o le vanga tonu na le na ia community team e fa tino ina le vanga o le Pacific Events and Production le fo e so soni mai o le si vanga ta ua le ngai le fa pe na o le tu tau ta longo fa malu si fo i mat a mo so i fu malu o nga ia le Pacific Family Health Group ia si o tatu tina ia ngamel mana vai nasi le fo mai le la tau tua ina ia fa pe na ona fe so soni e wai iskanga ka voi le pio kia maro yo se mama la fio ai au mama ngase nga yuso ngase nga yuso ia ia pela ia pa pe te o em fai na lo saki fu yo e mo fu lo fa la au man kui fu le kui e lo se kui o fa o lo so fu a kui ko fa mi lo so fu ia lo le vision isha consultancy o si le fio ngai le tele malanwola le vanga foi le I le tu o foi le o nga fana right ia fa pe foi la ia le Aotea Finance le foi so di mai mal tu langa foi le foi la koti ava pe ka fia fai sa o ke ma fu pingi ya lo na ya dongo mo kama long la kiki mo kama la
Fi vai la sa lona confirm me le fionga patele yo se putim. Confirm. Ma current tour lo Ya. Ha maungia e. Ma ngie lo inga. Ia te finance va pe pioneer price. Ia va pe foi le tipine funerals. Ya. O nisin na o lo fa pe na tau tua ma so so mai fa mo moile ni. Ia me se tato o na yo tato uso masani level o lo fa pe na ngalu fa tasi ia o le fia fila so lu pe ona fa ilo atu. E long time tato the tournament ne sevens. Na fia toile fia mai in minsta. Ia male astona. Ia o tato tournament. Ba ula no it's a family event. Ya. Wa ko e ka ki ka fa o il musika o e fa le ainga. E o ke ro fa ka ko e ka mo fi. Ia o e ma lo fali ia e foi mana mala nga tila sa ko tau tua ma. Malo. So sangi aku ile so ia e. Le ngala vai ia bo se ai na ia no fa na o tatu tunu. Mo le toile nga fa tele. Fa te tele lo fionga le prestine o le tanto so sia malisi. Ni usira nei lo fionga le malu. Semo stiti. Ya o le fo o le vana tautua le tato uni le kapi Samoa o lo fa a wau lo pea. Ya e o mai le nei le taimi o lo tautua e le na on and off the field. Fa wau lo fo i le tautua le nei fo tamali. Ya fa tai fo i le committee fa fo o fo tua fa fia ngai nga mai lantu o mala. Mo le fo lo fa nga le fionga batele. Yo se timu ya me se fo yo le committee fa fo le fionga fo ya fa le toi ya fa tama mai la do nga ta fo le. Ya o diken sanele male to ova ya sanga ya le fo ayo le taita to filo ya le fo ya so la ngolo sua ya ma se i o tu fo ya so ko vai pe o ko piki sa au o vanga le ya iwe wala nga ese fo ya au al mansam ai ai na ya private Ole Samos. Ole Samoa le ngole Anu no le ku pe pa ole anu sa ole sulu Samo. ia ole iwe Ele pingi sulu. ta tu malo longa vai mai fa filo ai malo lungo le tatu sum ai fa to fa tu le fionga ia le manu ia le fo ile nei aso mai se fo o to engor vai aso soi fo me manu ia. Marau so. Oh, talo ko wa kon tutso masi. Marau. Pe. Talo kon bacha. E wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Te whawhiri tu le taliu mai o le proklame o le TAUTAI A'E le tautua lau Blue TV le vango la fiafina ua lua suma le varu minutu te nei le tu lai lima. E le whaauaua i o le proklame mai malolonga masani ia ua mai atu le mātou whaatalinoanga le mawhaatalinoanga ma le fionga ia le malu semo stiti. Iyo, ko iki a koe kau maua le malu la fusini muni mudia. Ia, o le usafo i whaafasala lau ia i nei vai tau ia o le suri tuai o le tātou manu Samoa ka telefo. Ia ma le tautua o nei ngalo le po a fufuanga malisi le astonai. Na le Maruka Rovers
feilo ai ave le fanau tele fo ia tulanga le uto ava tulunga ia tulanga fo i o le address ma le do fuanga ia matulanga maua ia fale oloa mo stalls fo ia fa tau ia tau maftanga matulanga fa pena fa ta fa i fo le fanau ia wa le fo sama wa mane ia le mafana ai tatou tele i o atu mai le tatou malo le le vana standby le tatou malo fa lo ngeru ngol prokalame ona fia fia nei na ona ofia a fia la vana initial update mana na ia fo o vaenga wa mo sil fia lo tele je lo fo na wolunga i tu singa failo mai a waili ta le fionga tai palemia se tatou no i Samoa le fionga fia mena me ta afa i le fo tanga le fa Pacific Forum le fa tonu ina i Cook Island o le la ua fa ailo mai fo i male fo i na tu le ma lo pol palemia o Cook Island i le a fionga de South Apito pole palemia se tatou no o Samoa se fanua po se eka o fanua e to tonu lava o Cook Island ina ia avea ma me totino fo ilele e au fangatasi ia ile tatou community Samoa o lo e papa au mafifio ina i le atukuki po o Rarotonga po Cook Island ia mo mori fa malo ma fa te tele ina yo tatou atu motu o Pacifica ma se lava fo ia le atukuki po o Cook Island e tu sai fo yo le nei fa alo ma volunga fa alo ma volunga le ia e tadi tutusa ma ilele api e tadi tutusa fo i ma le vaenga le ua yele tatou mauta Samoa le i mangele ia ai ono le tūlanga o le eka la le vaenga le ua fo ina fai si te le mo le tatou community Samoa manisi fo i lantou o lo o i Cook Island le taimile nei e avea o se to ainga o Samoa ia i le atukuki e se fo i lale matango fio lea tala mai i si o tatou o tiro e le ngata ilia, o le sikala le leo le outcomes fo i o nei vaenga o le whanotanga lea. O le leo ofa masaingi le malili e ngā le pāle mia Australia, ma le whainga malo Australia, ma le atunu o Tuvalu. E mawai lea vanoa e citizeni o mai. Ma avea i tangata Tuvalu o le tangata no fo mau citizeni i to tonu o Australia. Ona o tūlanga i lalo o aia inga o swing o le tau. Climate change. Ma le tua whaila o toi nama le laina le atunu o Tuvalu. Ia o koi kiki a mango ko umale a kungu uringai. Tuvalu Nauru. Tasi nei o atunu o matua i a whatia ma whaina i swing o le tau ma le sisi o le tai. Le ua whaamaunia i suenga whaasayanisi tūlango o le tai. Manga tei whale. Ua te le se vaenga o ngā ele o tunu unei ua mangoto pe ua ufitia ele fonga tai. O le alala lea ua ia ile la vea ia Ausitalia. Ia maofo ina antu le whaanofo mau umo tangata. O le fo ia tunu o Tuvalu. E mawhai o nā au whanga atu tonu Australia. Ia e me se fo ia tūlanga e alu anu waile swing o le tau. Ma te iwa mangoto atu. Ia ranga leo le tua. O ava ngoa whapenge. E tātou te le mo ola ingi ava ngoa whapenge. E mawangi ngofo mau ingi usila Samoa. Inga whapea mailanga o lai mangoko Samoa le ai. A ole mo onga. Ina ia mawhai. O na whaawau pia ma whaamalo siya le tātou Treaty of Friendship. Le anga sa kako kolonge mawhai kako makolonge a New Zealand i nāfu i ona po. Ia, le alala na le a fua ina tau mawhai lava fo ile mau sitseni fo ile le tātou i tunu i nei New Zealand. Mo si o tātou i tunu i Samoa. Ia, manisi o tātou wa tala o to oto e peona au vatu le fionga ia va ai nāfu sa ai ono le tātou taimi. O le isi vaenga o te fia. O yes, o le tātou manu Samoa, lea ua qualify si tātou au le tātou sevens, ia, mas kako pagi. E uina le manuia i le sua ngā siampini manu sila, a ia ilo utarito nunga, e le o le aunga lea ngā, o e le o le kako taket lea, e pei o le tātou, e pei o le manatu au tu o le launga sia matou whawhenga inga le sora nafi. Right target. E ila ilo utarito nunga, whawkai le fionga ia muri anga tele. Brian Lima, o le whaia lango tau sa whamaoni lalo milo, ma le tātou pulenga, e maise o tamata alo le teitoa fitu. Right target. O le target sa o alen kako wo e Oceania. Ia tātou qualify mo le Olimpika. Ale o taunu. Ia ua kingi lau o le whamoe moe. Pēna tātou pene silivala ya ni usila le so engo le siampingi. Ia.
lena tatou extra time e le upuinga le ko inga mako sa fa mo fa kamala vawa na fuaina le manu malo ai na mata ina lava ya alunga o le talonga ia ai sa matua mana ia le tau mawhaia si o tatou a uio lea e le o le singi lea ma le wha moe moenga o le singi ma le wha moe moenga ia tatou sau whanga i le olimpeka i le tau sanga fau i whalani e ala i le tau mawhainga ma le sailinga malo si a tatou au lagapi taito fitu. Once again, congratulations i le tatou manu Samoa Sevens. La tatou atu e whawhiloa i le tatou malo rungo le proklame. E iei le mafuanga no le fionga ia vui le tau wha i loina. E iei le kilipi na o mawaina. O le kilipi le nei. Na sen mai se tangata ia te aufaftai fo i le nei tangata na sen dinga menga. O kele i mauar kilipi lea i le taimi na whai e whaatara noanga lea le whai pule flat. Ai ngā au kausa ua i rungo le proklame se tasi fo i o uso ia te au fo i o le fionga fo i a savea. Na o tau maua ai. Ai i tala fo i ma le whaasoa pe kai ke le i whaalongo ai ale ala na sen mai e tangata ia te. Le fo i lai uma utango i play e tuilunga. Ia, ne saunoanga le mi ngau. Ia, mani saunoanga tau whaamatau. Threatening. Ia, sa whaia e le whaipule a whaleata. E whaatatau i le fionga ia vui. Masina mua. O avui la mar whaiporkalami. Ili so o ngā au talaina mo ufiaru ke whaasoa se mata upu. E au noa malo reach out i le tangata. E whiko i kongu. Po le whaasanga iai. Awa ole upo mongi aia. E matua le fia a fio mai a le whaipule o whalea ka koru i lunga o la uporkalami. E matua le fia saua i lunga. Ai sa o reach out i lo le fionga ia vui. Se e fio mai. Ia, se i whaise saunga. Ai o leo le a au tango i play atu ia le tātou wa kiripilea. O le fo to ai tau nuur sa fo lau le fionga ia vui lunga le proklame le taimile nei. I lunga le tātou sum. Ai o te mana o se i play mua mua atu. Se i o e whafonga mai le i e o te lo fo i o tau sire fia. Ai whakoaha o mai a uanga le la. Le atoanga. A mai a, o na whawhelo ai lea. O le fionga ia vui masina mua. I lunga o le proklame a le tauta ia e le nei vaenga o le fiafi. Ai toi whafonga mai. O ukango e koe play aku. Ia langa e vlavea le vaenga o le whaasoa ma se vaenga o te fiafi siringi ai. Le whiringalo le fionga ia vui. O ka kaimi ko vangi sa mo vui, e vai le mai kiau. E ke vai le me foi ki oi. Oi lo. O ke wa fa urungo vai lo lo ko lo lo pal pal. E ma ile ka. Ka so nga vale pa kai le ni. E oi, nga o ka pa ka ma ni le lo puangi me fai. Ala mai fa pepelo nga kai mangi yokar ko lo ngai o le fionga. E nga ki si le fia ta uso ma ta feo ma vui. Mo ine le chatwala. Mo ine. E vai unga ma pesca la uso. Ia, ai. Ia, o tangata whapea. Ia, ele kausima malu. O kaka fole whase veste valoina. O le mea saa leo kaka whase veste valoina. O le vanga whalongo, le ngua ngar whelua, mai masi aku. Ia, mase mea o ngā. Le mase mea o ngā na te whai. Au ke loa pola mea masai, mani huku se kuloua ia kia. Kuloua le whakea me samu. Io e mano. O le o sa or kala lo makua, fo le lo pu ei. Ia, o kaka kongola le whapea to le forma. O kaka i o Sam, kaka i o Vaanga ka i kwile mai, o kaka kongola le whapea o vui. O kaimi ko vangi sa mo vui, e vai le mai kiau. E ke vai le me foi ki oi. Oi lo. O ke wa fa urungo vai lo lo ko lo pal pal. Ia, ole nau e whafonga mai. Ua matua e se ale levo o iei ku ai ngā whakalangoa ngai o iei. Ua matua e se ale levo. Ia au te manao, fia whailo atu. O lea ua, maua lea wanoa ma le fionga ia vui i lunga o le proklame. Ia, mafuta mai Samoa, pefso te i mai Samoa. Ile nei manga fiafi. O volofa ma whaata lofa. Wa ufatu li mantu lau fionga vui. I lunga o le proklame le tauta ia e maranga TV. Ile nei manga fiafi.
Okay, whaatai I lau whionga vui. Te loa na o sintama I vaenga te isia le tau sort out taku ai le audio. Le ai, au le o maua, o lau te maua le lei atu te lo foi na wa e maua mai ia ai na o sina vaenga te isia le tau sort out taku ai le audio ina ia langona tele mai ele mamalu lau tele o le tātou paturu. Whaatai fo I to tele I la tau le ai. Foi lele ina ia anu atu lelei mo tātou, mo outou foi lele whaafonga mo au ia. O le ai manino la u whaalongolongo atu I le tali mai foi iau telo foi le maua lelei mai au ele fionga ia vui. Pe o sao lea a lau fionga vui? Ia le lava asiata, o lo manino ato toa I le ngang whaaloalo, atu le whaafonga mau a Samoa. Okay, au te loa, sei. Fai atula o te leiloa te fai pele tātale tano o te leo le fua okay mai le vaenga le mantou producer le tūlanga o le leo te lo fo I whaafonga maua le turu. Ia langa ele I maua tele mai ele to tele le u whaatu lima la u fionga vui. Ile dei vaenga o le fiafi ai na o te whaafsili atu. E vai atu I tua antu o lo background o lo atangia mai le matanga o fio le tau si o tātou watunu o ai mai le lolo wa o a mai Samoa le rei taimi. Asiata, o le matua le leia o le tau. O lea o te sāwha I lalo le ulu pe o le sāwha I ngā hoi lea sāwha I lalo le ulu o le si vaenga. Le walau o manatu. E o sāwha te sāwha I lalo le ulu ma tala no atu I le paolo ma le malu o le ea. Ia ai o le tūlanga le nālo I le tau lo tātu tunu. E uila fo I sāwha longo I nā ia le tūlanga e pe o nei ai meo o le tau. Ia ai meise le fisuia inga o le tau. Ia o lo ai meise fo I o nisi o matangi malolosi o lo I lunga o Samoa ma le Pacifica. Alo e okay ya tala tamaiti e okay ya tatu Samoa nei le ngang whaaloalo malo whaatai tele lau fionga ia o le fua seki mai foi le audio mo le mamaru lau tele o le tātou waturu ai e ero manatula ata o tonu le tūlanga male au ngā au tēna o mana o aise ia whea lau fionga o le fatoa au mana o play ngā tunga tulo fo ia sa o so ta ia tu fo I le tae o na lela ia to inform pe yo ala fa sala lau ngam tulanga fa pena ia o leo le au fa nga ina se vai ngor kiripi le ta wailo suafa ia I lungo por kala me fa tai foi lo fa tanga ina mai o le vai ngam tulanga fa pena ai o le fisili mo ki fi fisili ko ila o fionga voi o le ali sau nga ku nga mo nga na fai wa fu ai nga o fa pea ma maua lunga fa pea le matuanga ngana wa fa nga ina le faipule o faleta o le ase kulo peor nga ka o le ase me manga wa kup a sau no nga fo I wa matua o tu ele tai I la fonga le faipule o faleta fa mo e va te tu asiata ia o leo te tau te no fo matau ma fau pe o le as o le e le tala na o fa ia I la u fatala no anga sa fai sa o tu sa wa la fa mtelanga ia I le fionga I le faipule ona olona telitonunga o iai he is above the law I le mai tau atu iai le na o ia fo I o ai le ofisa o le mtanga luenga o leo sa o fo iai la fa mtelanga ona o le tūlanga ua le mautonu le tunu o fe tonu au ta oto ai langa tonu le mata upu o lo fa pe ona lunga ala lo ai mai se lo la lunga pe ai le fa fonga anga ma le tapu e nga Samoa tuli mata nga wele tunu o fe tau ye sa o la foina ia tala e le tala no fa ia ya o la tala o vatule ia o se ona tau tala I lunga ngutu ya o anga masangia ai au te langona ai wa tinga ai le fina galole ya langa o le tau fa longo ale I le kilipi o lo pisai nei tangata asiata ina wa e tai na mai ya ta wa ya o le tau ba watu pe o le sala ho ila ina a final fina galole o le faipule lato ia ona o langa o lai ai ma le fa so I tu
o vaenga ia o lae o lo la ule tau mai tau atu ia uilea ia le se teita fe au ia pula tanga tei ma le fa foi no la tu fai ngola tu le tio ma la tu ofisa fa sa la u le nga fa lo batu fa funga mai ta tu no pa una le vaenga o le te tau mata wina o tau mata tu na tu ia ile ole tala le sa o la fo ia ma o masaloa tinga il fin ngalo le fio ngal fe put le nga fa lo fa dai lo fina galo a voi o le sia o fesili o ke fie fesili e tuai e fa makai kakau i se fai pule e fa matai tatau i se fai pule o lo so i fua voi ku lo o puto sao e makua e matua ma mau lo so i fua makua ma mau ia i fai pule o fale aka makua ku ia kia o matua le to te io o le tamama tua ai mai lo so i fua nga mai lava i le taimi na e urua i mawai ni whaalongolongonga matmuri muri tai mai nei meo whaaporokiki. E ia ingi la fonga e mawhaionga whaiengi ka ngaka porokiki poongi whai pule. I le mamaru rau tero le atunu e la lafo whapengei. A o le a sau whaafonga ma sau ave ina o lea fo i la fonga i lau lava tangata ma lau tamari anga me solo ainga. Ma lova te ia seta ia te ulova ia o le o me foi fa penei e tatou e la fa foi tala ai ona patua oi wa me momua ele o se matai e taita o le matai ele ai o le matai foi fa malu le fioanga ma le ala la fa o anga o polukiki yo piau tala estoy no tupu ia o mendo por kiki o le upu ai le upu ia ai le foi ona awa ia foi le si matai wai e pule alta kata i lona vai tele paua o le foi lele ona o le la o fa longo male to ai ile e iva enga le sa ina wa sen mai nei wale na o tele ya ti taina la ai no fa tali anga il pol kalama ia no fa longo to ila le ona ale meto no ale ta o le tautala le malmala vale malmala mal tal no mai ia le pule le malmala ia si sila la ia le la na te le popole ia il mele o na lau mai o te fa vale o te le ilo se me male pole ale a fuala il mol tangata mai ai saule ngutu upu ele tala fengai ya no walo faile ia mo atata ia ele ngai e sa oa le tala voile fa iso o iti e tatala lo le ngutu ol tangata sau fa fo ma upu o inai lo ai le mawalunga ma le mau le fale onga sata onga le tatau i se fai pule o na lafo ina ni upu fa pea i se tangata o le tunu le ngai a fai fo ila la fo fai pule le upu fa pe tangata la tele o le tunu ta umai ai e fai pule fa valvalea upu tau tino ale na le ngan ele fa pe wa velo na fai pule ma awa ma mea o le a ta fili sa no ai ma ta fili sa lo to ai e la fo upu le tunu e ngalo i mele o fai pule o le tunu o tangata nu o le tunu o ye le pule ai le o la to ya faila o le tuai nga nganda le o le o fa nga e fai pule e ona ta pero le a wosi di nga ku nge me o polo kiki le nga e te tau na fua mai ala to ya le ngana fa nga ina le lei ya a taita ya le upu la foilita a saulo ma le tuai nga mele alona winga o le la o ta umai ai o se fai pule e no foi tonu o le parlemene ai o se fai pule kasi alonga fa moe la ai o longa threatinga po o lona tau fa mata uina o soifu me lo tangata o ngo binga le kaun ko ngo foi kongo le parlemene ko nga fai pule va pea waile o le ko nga le si va nga le no fa longo ta umai fai mai le fa pea mai anga i le ta uso ya mata feo talo fai a fai ma ka feo mala le leila le mata feo ya mala le ma ka feo
e uso vui ma makafeo Ali. na le wanga i mai le mele le wanga i mai le mele ia pe ano foi atu te musu vo le anga o le a tala no ai i fa le tonu o le pe ta mai fa le tonu le vale ele ai ala nga o kele i va ia ile ka ngaka o anga ia ku ma ku malo la esa pia i longa le ala ile pule malong ngal malimanga ba ile fia pe a fa ia matai ile matai matafeo ia mal leila makafeo ile ilonga makafeo la ia mal le va mal so mal bui tanga o bui fa lulunga o sak wala mali isa la fai ele o ia batu fa fonga mai tatu fa tailo fionga bui e toi fio o mai ya sa utala se faisinga ukala le tulanga ai o le fa so fo ile malo o manatu o le manatu lava io a fa tu sitala mari taka ta fa sala lau o le manatu fo o le matai walanga ele u bora ku o yale al tala tu spa ia sorry au fo inge ia vele sa o tonga mai le il fili le wingo le tala awange ia vele tu langa o lo e tu mai ai fa pe o se fai puli o se tangata tau o loa o se tangata mau tofi o se tangata mau mea o se tangata fai tu la fono e fai ai le sa o lo konga nga ma mea ke so nga ka fili sa ngoai e so nga ku fau ma so na tala lafo au upu mau tala ile atunu inga ua o maua le kiripile ile tae au nga ese ha ulangonga o le upu moni lava na ese lava la ngona fo ile le ya te u lava ia ile tulanga la ufa longolongo ma le toa o fa pe ange lo uma fau talo fai kalo fai tangata o lo ofilie la tu e tu malo e ave kia fau a wase manguia o la tu malo ma le manuia o le ku kalo fai ua ave tangata e tu fauina wa le ai se tofa le ai se fa autotanga ma o la fo i ki te ula vaia ma la ave ina o le upu le sa fa le la o fionga o le kau fa maka o le upu le it's threatening you know to harm somebody. It can be threatening to kill, threatening to assault, to harm somebody. It's a serious matter. Ai e sau mai le fofonga o le kangaka. O lea e fai i la dou mamata e maka iku iei mea uma. E fai i la kou ma whaaka ika inga. E fai i la dou ma silianga. E kakau o ngā kākou kilo aku i ala kou whaaka ika inga e au mai. O le mele nā fuai o na pā o papa. I lau whaalongolongo whaale tangata Samoa e au whaatawai e o na furu. Le mawhai e se whai pule o ngā so ngā lalafo ngi kala whaapea i se tangata po o se makai fo. A o le mea fo, se ile sila ange sila ifo. Po o whea lai whai eri whaakarakala o te ioe mo a menge. Lau fionga vui. A kako karangoa whaaloko i whalea ia i le vātangata so tanga e le o anginga i le ea. Ia kalai au vaku, kalai au mai o le upumongi ia. Ioi, e whaia ka wholafolanga ia e peo mea e au wasawa ia i whafoloka ika maroka le fia. Wasawa ia i ngā whaaloto i whalea. Ai a e sa ungi lo e ke aru e ke kaukala ma e sa ungoa i lungo le mamalu na utelo le aturu. E ke seu sila. E ke seu sila au e ke seu ka filia le ngā leanga e o le vau. E o le vau. O le tala e whai aku i le kangaka i le makai kuro ua le whapeo whatu. O le kala e whai aku ia e iei suli o tui mawavi. Ai au te talo fo i whaafonga maila fionga i le whaipule. E iei suli o kui mawavi e kele haa o le tangata i loa o le la au. E oi. O le afuanga o kaua ma whewai inga. E afua mai le upu o le lau whaiva e whaalele. E oi. E afu, o le mela nganga o ngofoa umo ukiro ai nga ua ufa alongolongo. Ka lofa i lau fionga, ta lofa fo, o lau fo i te talo male, i oi. Ia maua le to vai pa i o ainga, ai me se o ngafa siri langi. I oi, langa i le iangi ainga e fia moe pea, ma ngofo pea.
Ai va ai mai ala ko kama sa pai mala tu tama fa pele. Ai fola ku yengi upu fa pe. Ka kia ia me o pe o tala e fai le fai mai i le ngai kaimi. Se langa e valea, se langa e makiva. Io pe foi ai a o mai lo matu ai nga fola nga fa pe ngai. O le kaimi ka ke feilo ai ai va ai mai o maka o le kaimi ka ke feilo ai. O ke makua i ioe. Fa ua kulo upu. Ui lalo lo ulu. Ai to lo tu lo wow le parapala. E pa war kanga kai ke fai ai me nga or kanga ka wa mariu kulo fa fonga vui toro fa maria fo ile winga la tala langa no nau o te fa so ai le vaenga lea. Nga pa wana me ke fai ai kanga ka fa pea. E ma fai ona e harua tu loa fai ai se fai nga fa pea. Nga or kanga ka wa mariu. Moti. Wala nga ele ma fai nga ela ku fai se kanga ka soifua. Kulo we fa sanga mai foi marka ka soifua nga ku mai ma se me yo au kwaringa kulo war fa fonga ai ma fua na e faia ona o se tangata wa le ko yo la mai ai ma liela le mele o ke ka faia ko ila u fa so la vale na la u fionga vui o le mele o ke fi fa so ko o lele lau mangu ia longa fa longa le io o le lau mangu ia le ku wa inga kamo sem o le lau mangu ia ngei le ku wa inga sem mai le fai pule lea e tau pule le tangata valeina o fionga i mingiska o lea e lau walunga a o lea wa koe a fio mai lava langa fionga i le fai pule ma toe au mai le tu ai ngā tala noa fa walunga fa sau sili a e kangola e kou fa akasi 1 + 1 e le equal 1 o lea kausu e aku ngei o lea foi o lea ai fa mai e le ingi ngā mea e pepelo sem a faila e mana o mai kau ke karikongu aku ila ngā fionga e sa o mea lai ngā ke fai mai ai. On the other hand o lea oso fola aku kuloa ngei upu kau fa makau ia male fasinga o wa a tato alu le nganga lau kele o le o fola fasinga o lau fionga o er kama makua e oi le o ngofu fola e ma fai ngofi ele o fa fonga mai foi leo ngai mea ele o fa fonga mai foi leo maka ngofi le ku fa kasim fa pe mai wai va ai ngai fa mai ele ai nga kele fai se kau pule nga kele fa kongua sem e aru mase la au malosi e fa u makia fai pule a ole la kilo pis kanga ka ole maka iku ole spotlight te kai mir ngai o ka ku va ai aku o mai se ku spa ia ngai kanga Ola ukana lea. O tanto va ai atu la o la unga mai se kusipa ia. O kako va ai aku o la unga mai se fealo fangi. O tanto va ai atu ua sau e kausi se file mu. O kako va ai aku nga o alu e whaingi ngā ruenga le lei a inga. A lea ua ku mai o le ala e pie koe sau ai a koe kau mai. O lea pie to e sau ai a to e tau mai. O au. O le maku ai o ule popoi mo ule kea mo ule. Io e lo puku sa nga. E no la ule na fa so. O le ko sa wa ya maka o mai ba fai mai ko ke fiwa ko ke kami I'm above something. Wala ngai fuwa yo anga kalangoa. A wa ya te u ya la o fionga vui. E le upo fa sa mo fa pe mai a o sala uka. Kongu kai. O le winga o la utala. A o fa vasi le au fa interview. O le upo ko kingo nga. You know, they say I'm never credited le ngā li ilea o kere le poinga o la uang kak fasala lau. No. I've never wasted my time o ke kango i fua acknowledge o kak fasala lau. O le winga la le fea toila te tala. A vai ua sala uka, a vai ua lau wasa mai uka. Step up nga ia o ior fai puli. Iyo step up nga ia. O ia o le road models, o ia o kangaka e muli tai ai masira sila ku ia le malo kilo le ngu. A le o whakalangoa arua kua wha la wasa mai ai. Kuro, o ngan tu sao. Le warua kua whisiri wha la wasa, ai kari mai fo wala wasa. Le anga o kala re kusi. O uie le ngia o kala la o fionga vui, o upor kusi pa ia. A wor ngoi man le ngoi, e ngoi fo. O le mele maua e le sau ilunga e whakalangoa aku e whare whaasalalau e a ngoa. E a noa maua i foima. A kongu ai anga sau ilunga ora prokalame maru isi prokalame. Waka wara lofa i ngisi. O le upu tau tino le o whaiatu. Ai le anga o le mele tupu. E fia e fo i le lo a.
Wa fa ayo ye pa war mele fa ye le au nga li e la fa sala la nga kulu. Nga ole pe ya karat ku spa ya o ke fia ke le vuye ko ta ku me ngeri langa e va ai. E o me ya le kala ngoma ya nga pa war me fa ye fili. Nga ole fasi manga oi ma fa leanga. O ai o manga ikanga ka ia le le o la ku kamali anga. Nga le pa war me fa I pe a o ifo I fa kala ngoi I le moka le o vi ingo kangaka. Nga o favor ki Apollo. Nga ole fasi nga ole saua ioi e kiol and steal ava fa mai e sau e fa umakia e arua kurka nga ka ole leilonga kamali anga ai uma enga ua matua soli pala ilalo karuru ku ainga awala fa sala laule fa sala lau ngi ola ule na fa malulu tu ila u fionga fo ai fa malo fo le no tele fa malo ila u fionga lo tele now ola fa city where to from here lau fionga vui o le ase si vai nga e malo an fa te ya seta tu sai o la wangiangi tu sa o le mata upule nei a pe avo yo na o tala no ana leila o la tala le sa fai o telefia mana ia vai nga va pe nei wa masani fo lo ta o langa aset ele o se te bi mo le nei wa overlay nai ia lo nei ola talu mai ona o involve melol por kiki o le fa tolu ai la le ile folfolanga le o fai o le fa tolu ai le o le folfolanga ile folfolanga le o fai o le afo i o le fuafuanga ile fana ina o le 1991 le yalo u fa metalanto vaenga nei ina ia mani noi fo ia le afo ia le uso ia le ala ile pule le anga o le na umalo le utala no atu ile vai le na sau mai o le afif se lau iva sul Tasi na atu ama fana i o le mele official SNDP a ole vai nga fa fai ale la afif se lau iva sul maleono the same thing happened pe I o le anga voile le atonu I lau analyzing o le mea. Pe I fallinga mai. E ui ina ele o au o se fai pule. Ai fallinga mai. E te le fo ilo lo e te le la ngā luenga sa fai. Nā lai o nā te le a fai na o le HRPP le nā vai teimi. Le voi lau o mai le teimi le nei. Ia o lea ki nganga ka le fai pule. Pe alua ia mea kuila e pa ma ia le foi wa ngai mai maleali e pe fa tutu mai a tau hole a pe na foi atu o te le popole iai a vai ngala ia le pe no fatu a seta ma fa fonga mai tatu tunu pa le na te la lau mai a o te se le fa ina pe le fa nga ka ko a se ka melo fa mai ka ke va le ka ke le lo se me le ale me nga fai me mua mo silfia le la fa mtala tu na ia menino a fa fonga mai ai ia le pule o te le lo pena e faia se mele le mo lo tu malo o le kanga kale kau kalaku e lo uma e lo ngu fai ko kasi al kanga kale kau kalaku le fa ili pu lango ali mele na eta uai le ke lu ka so oi makuila e pa le mo mangioka sa o kala ai ke lu le malama ile me ngala ngale hep o leisi au malanga mai na o maua I loa whatua maua ina wango ngofo ia vaenga leo le mako ngu ma whaakau le mako whaili pu nga upolonga ko kasi eile sa ilinga le whaili pu whaakau ia sa longa o ila na usavali mai amal ule fia whailo mala utala o le nafo imena u whai atua I o te alue va aina mea ia wa uma Nanga e ti ngā le mo le hafu malingi o le tangata ai avaku pe I whakalonga I vai. Le lau whai at sawa I le li leo le pule e kele ma whaia mea ngau whaia. E mo I kele au kupe, ai kele ma whaia nga e whaai ni au kupe e ke whesoa soangi ai le soifua ma le ola o kangaka o lau kumalo. Iwe ni lo ngu. Le lau au ka ua kue ake oe, e kele ma whaia le mea ngau whaia. Ka u whaia ko kasi le wha ili pū
ale mako ngu le sa ka uai lango I meo kau vanga fa I pu wa esa ngoa o ke fa vale o le fa ina ia tia o te leilo se mea pa wale kala la foi ko ya ke oi e makua ma maula por kiki la por kiki le wota watu baila le matua o le moko la por kiki e ke ilo le lei o le privilege nga ka alo ai wale ko mfai ko e le so malos o le privilege ke fai ai ko kong kalafo a upu pe ke fai lesi fai pule ko o la ku I o la ku kalo ulu privilege ol palmenge ele ai se privilege ke mau al kai miringai let me tell you this will end in court ele so alfanga de wo ka ku e ke ese sengal ngalo le pol kiki al mol vale le fai mai ai le wo ka ku ya we anga e ka maila e ke fai ke le upu ke la fo inga I kua mai o le mokala o la upu le na e la fo mai yanta ya ele ya ai fai manga nga alu le ko ngi o ke pula e kele ai kele fai ya ka un menga awole velo kingo ese ba bea e ke ola ka wo nga le ka wiela sa ule ke sa we na le fa malulu to asia te man fa po mele o nga fi ma po na vili mai tanga tol matu nu usallo e mo silfia le ku mo lo silfia le le pule o nge ole ki ai ko ngol ngu usallo mali ol ka pa we kausi al fia mal fa sala fai ole bason ke nge sa fa yel sama ko firo e mal makong ai o nga po ai ka vili mai ia ka kol makong o kwa fa ali mai le fia e winga ele o ka ua le ngo ki ai le bele ala ngai e mangu langa ua va ai kongo ya umala u mafuka lo ngu tale le pule o au ka pa au kausi e fa fia mal fa sala fai ke lola upo ka mai kila u fai mai ma ala u maku wala fo ole ka fa ko akul men e ka fa ko ai ke lol lokol ngu nge salonga fo lenga e ia nga pa o pe fa pa o ka mai ki se la au ala wo so lenga e o so ai ora ele o fa kula ngale o fa kula la sung ele ka kia sia kal maka upunge ikua e fa pe salu la lor ka peka ali ole maka upunge ole e al fa mo e lua me o ke ave yai le o ka penga nga il fong kalai ol moka ka penga il fong kalai ol moka ai sir fia le la il pule e onga i ol mele fe o lolo me nga lu fa ya le kuli ai o lua il mele la ala kunge kongulanga o kanga ka ngu o le kungu a le wa e fa ye wa e la fo ye le upu e fo linga wa e fo wala lua okay vel ka upu ile official leo e fa la kangi official leo ke o la fonga ya ko lu leo ke kau fa ko kanga ka o ma kungu il mo qualifi fiale so ola lo kala ia oe unge e ko anga isa vai unge e ko wia ia sala fai mol kai mi ngei langa ele nga ka o lo ainga alo ngu au fa e silfia ngei o ki ai ngabala au mai fa fiang bala mai ngafi mang po kasiala kala fai ai se on sai por kikia ko inga fa penga ala nga o le fia ka ia la ko bala mai le la ka fai ya o fo ma fa ko nga ka fai ska nga ka inga ia fa so pe ia oe ia fa me foi ka mai me foi ka mai ala nga a ko ngwe ka mai ya o onga o au fa ilonga o yai lo ka mai foi nga le nga kwa fa le ko ngwe al mala va le ai o que aso kwa malu puenga siaka male ofisa oia aso foi malu puenga ko file fa fonga anga ka ko
okay pamalulua kua o nga ua a fia lau ko fa fonga anga o ia lau ko fa fonga i le por kalama ale kau kai o nga lo ngai vai ma le fa le kongo kula i mai o ia ya fa ma wala lo aku i le ku a vai o la sa ko fa fonga e o ke fa ma wala lo fo i si ngu sa longa fa ma wala lo fo i lo ngu o lango e pe fa i o le ase nga sa ma ku kalango ngai ma ai swa fa le so ai a fai o le asa ko fa fonga i vaenga ua alia e mai ma o ai fo inga le ma fai o nga fa kaukaia e le nganga o le kua le ko fa i lea fai pule ia ki fa ko ese ku i le ku a ma wala lo langa masalo anga le ai ia u e le fai o nga fa fonga inga e le ku ia se la fonga fa pe e lu ngi ai fa fonga anga le ku ai kalu pe ile kua inga ia au mai longa file mu pe anga e sa ngwa siaka ya pe ngo faya langa o kanga ka ye nga ainga ali ye longa ngu ai la le pule o kele o ngofo i fafo le o ke ngofo i Samoa a fai kele so fa ei so kai mai fiku ongo kasi lima fiku o fa umelo ke fo ya kelelo fa fiku ongo kasi lima fiku o fa umelo lo ke fo o ke manga o ka ke kalangoa nga pe ngo fa ku le ka fo ki ngal ba ko ele manga o ya vea uma me a fa ingai le ba ngofo nga le we ka u o el makafeo ya ki mangu la le varanga alo ke fongi nga kala ngo mai kala u kala ngo sa o kwa ka fonga mai balo alo fa tai lo fioga vui ono lewa abai vola la sa fa fonga mai ingai ia pe ole baenga le pe na o tala no antuai asiata e mole toile aftai no le amano ai e Samoa o le au mamala ele pulufoinga se la ngonga se kaka e yo malo aya alfa ke ken ye le nga fa lon malo fa tai ya lo fioga e lo fina ngalo fa lia ba to fan te tala le fo wa fa fonga usile sila sa anga sa mo lu ngor pro kala bele vanga la fiafi iyo wala nga ro ka fa ngo e o le wingo la utala ele o sisi o e tele ala fonga sa fa ele fioga de fai pule e tele fo itala sa ona e o fo i la pro kala me tia ele i o po mongi ele i malu hai se vai nga tasi po se vai nga fo ile le fa pe tate fa no mo tale fia ai le sui fai pule wa wo kai lo fo ia e pe ana fa tu la utala le ele se tala va ne ai e kai mi o ke ko Samoa ma ke fe kaui ma tulanga fa pena ia e pe au mai me fa penga e se ale yangi a fe lo ai fo ile va tangata ia le aka male fa kalo fa male lululima ai o ma kwa fa va ese alo pepe o ma tua ese ale me o ia o ma tua kolosi ale leina neo o le wa e sau doi le tulaga fo i le pale mene ma vanga fa pena tasila le fa sili la o lunga o fea o ia tau tonga a tau tonga o tu la fono tu mau mami o nga tau loa o fea la o fai ia ngai mea o ngi usila o lele kau ruangia fo ile le tebile de eisi fai pule ale le pata mai tai
au le ka ua longa suafa o le mau te whaatalitali le whainga malo po le atonu le taimi e tasi ai le whina ngalo wa vasa mana ia po le national po ai esi si ngau whai kauk le news angafi e esi whai po le tamaita i le fu wa kaurua luangia ma pressure lona no foa ona o sana la fonga na whai nei tamaiti a ole la fonga ele se la fonga ele i lau vale ele i whaiangi upu kau wha makau ai pe na ona si o lona leo fo le kaimi o alu whainga paloka ai pe o sana pe wa kau wa tau yaola o le bula e mai fa perkangia she was yelling at some of the children o lele la e whai eisu esu e ngari kaimi rengei a mauange wha maongia ea waka ai whala o puka o kingo ngā le au mai runga i talafowi au mai nei ale hero o tūlanga foi la ngā e le mo o mia e kai o le leipa ngi whai pule po ngi road models e o mai mami o ngā le ma fau mangi a mi o ngā whapenge i e whai kangaka ai whafonga mai foi la lau fionga vui ma le manu lau telo le duru e pa wale mea lele so e ai langa o le wa tangi wa peifu i lele wa complain i ai ia ngi ka maiki po se that she was yelling at some of the kids during the election preparations. O le ala o makua whaia ia so e ngar kai miringai. Ko mai la ia le whainga malo pipo. Arka ko aku. O le o ai forfolanga se o mea mo forfolanga ka maiki ka alo i kua. O mea mo mea. O mea mo mea fo ie. Ele o sa ngo to me. Ele o sa ngo ai se faipule. This is o le mafuanga le o lo ulangonga whaangoa ngoa. Leanga o lea o le a whaamawinga le kala whaasolo piko Samoa. O ia le urua i whaipule. Ua sau whape ngei le laukele. Ma fola le whasinga o se kangaka. Ko i kiki whaarua aku o ngā kausanga le makua ia ia. O le winganga. O la fonga ia masani o na whai to tono le pale menge ma mea lewa e sau ngoak sa o i lava lau fionga. A vui, o te mala mai foi. O privileges ngā i o whaipule sa o le leia e asu i runga velo i le sami velo i fea. Ai lea ngai pule o le jurisdictions ha lava le ngā ia ale pale mene e la tau te tawhili sau no ai. A uo mai a fo i fafo. E ku ua iai kukongu o me whapenga. A o lea la ua sau no whapea. Ia, o le sila vaenga se whatula la utala e whaupopoa. Ia ono le tūlanga fu el programa le vanga lo viafi. O le o mai tau watu o tau fia si urungali i foi lea. Le foi la vea mai le sau ngwanga lava le kilipi lea le whaipule o whaleaka. Le sunga ia vaa masio na wharitua. O lea ua kao fia. I lalo o upu walanga le o whaikau aku le. I le whatara noanga mai o le whinga ngalo o komesinga le mafuanga. Whamai, o lea ua tau fia i lalo o le vaenga fo i le o molianga o le defamations. A o lae loka. O le fesili leo ke fia fesili e ila o fionga vui. O le ale mea ua loka ia va ama whataritali e o le la keisi le pe tūla i le soa taiao. Ai se anga le loka i le si au vaenga le fo inga molia i le tau whaifai. Po le tau whaaleanga. Le whasara lau fo i lea makua fo i lea sau mai ngale Australia. Matamaita i lea sau mai Amerika. O ai la defamatory po defamations. E remanded the custody pe loka fo i le kao fia. A o ai kau whaaleanga. E nga o nga whai o le morianga ai e furisa o loko ke wherua rua i lava se e kua kula i ar kai me ke kula i ai pawale mea or kao fio e le kao fio e kao filo passport ma tūlanga o le travels. Ai a whaamata e o fo i la le vaenga leo e sau ngoa i ngei. E ave ai ia la fonga ngai wala ngale o vatua la nga o mga evakua i runga o la upurkalame. Ia ku mau i runga o la upurkalame le ave sea wala ngai ele ave sea i lalo vaenga evaku runga o la upurkalame. Le foi no tama ua tua isi sa ua ngar al faipule lava lea. Na ia sa no fa pea o le ua ave lalo isi au le o to e fai atu le taimi le nei. I le tā o le fia. Le ua suru iwa mingu ke ai le ongo. I le taimi le nei. Fa mole o e su e porkalame umalana o nai le lava mangi me ua ave lalo. La foi lana no mana o play e tua le kiripi le rungo porkalame le nei. Ia fa mawina ai upu nei.
matulaga faapena le aga ua kakauga fua se kapu iai kuaiga kaka faapitula upu tautino ma upu tusa o te le fia magao a'u i gikagaka road models faapegeia le tunuu e o mai e talanoa mai e faamaua luluga ma upu faasausili o le fesili la i lo'u mafaufau a avegei la le makaupu gei malu o le malo faamaka o le akako va'ia e kaofia limong kulo o kaukigo le igo o kakalealega faia le tala a ave nei la lautagi lenei ualaga e sili atu la le mea lenei nai lo le defamatory this is threatening o le kau faamakau le mea lea kau faamakau kogu a fo'i lea lele loka isi kama o king faipopo ma a o kau pulepulega po o le kau faamakau ma le alava. What are your thoughts? Yata mantu alfa fonga mau al tantu tunu so tala foi malava ile tulanga e pe ona ile meta upule ole pumonia wo monia le tala palangi ho le masani ona fai na la tul palangi nei Samoa tu yo fai lo le palangi tangata yo. I like the lifestyle in Samoa. In Samoa, it's not what you know, it's who you know. But this will be a great test for them. Ole test la because tu la utangi ile official leo e aola ile official leo the first thing that they should do is to but the first thing that they should do is to arrest le fai pule le nga ile o toe mafai ona toe sao le fai pule fa pe sao malu ilalo apa au o palmenge e fa sao inai ia ke ufa pe mai leo e ala ngole mfai ngamako fo ngamako kaofia ile langa o fai pule ai pe ana o yatu ele ayo o le mengi o ki ko fai ka wa ko ia kula fongo o le palmenge o Samo e le upomonia e o la toai fatinole e la tuti e ai moni fa mauni lo saunanga leanga ole vaenga lea ele o se tau fa leanga le vaenga le ala le a foi le complain ai o tau fa mata wino le ola ole no winga la e onga atu ya ai ole fa moe foi ya o isala faile fionga ile a foi le fonga fitalai Evito a malanga mai il fa moe malanga tu mo lana fainga malanga e tunu I fafo fontang ia la stofi e malanga ia ai le sa ui e sa o la tune tau ina ia fiefelo ia ave tala mai le ele ofisa e o lo isala fai sa tau fai foi e filo ia ai o le ata tu talia lupe o maun malo hasiat le ata tu talia lupe o maun e avo ile mitanga luenga leo na fai male ata mai la tu foi ngai vaenga ne langa o lea pe ona e sau no o le keisila matua matai tu ai ele tunu pe felme e ngata ile action ale mitanga luenga e pe o ile nei taimi foi ile le fai pule fa pe le mafai o ngaloka ngai ma ka fia ngai langa o ia o le fai pule well sorry a wefa when you do this outside parliament malo you do not have any privilege at all le ngangu ngal ka miki valele ngai fa mai ma fo ngal ka miki valele ki fa mai you do not have any privilege at all. So wa e se mai mal me sa yai le fa malu kele e ke malu ai this time kele ko malu you are also a private citizen like me ya ile nga fa lo asia
Malo ba ku fa fonga mau le tatu tu fa tai lo fionga ona ole tau fa le tonu me ole ta internet au lo fo yo le a fa tai ole wa mau le ano fale a to ole mta upula vale no ofia connectia tuai I so fina galo ai te lo la fa pa mai ile ta fa tala no nga mala le ta so ta inga le nei tai mi ono a vai to fo u pongi so tanto tu malo lo tere malo le ono sai fa tai fo ila u fionga to ale tai ia ele tau sula falo I le to fa ma le utanga ila u fionga vui o oyo le tama matua ioe o oyo le tangata wa anoa lau tautua o oyo se tangata e whai mawainga o pole tunu e siri anga iai mai se foi mātou mātou foi nei o o lo iai le amata matalina ile mātou le ile temi foi le nei o tūlanga I whaasalalau ngā me se foi ia ngoka whaarongolongo mea o kala ikiki ma tūlanga I lo taulongolongo tūlanga o whaasoa ile tu IP maniso ala leo matulanga fa pena ia ai malo a fo ile ono sai male lava papale ai ta fa ma vai mo le time ia to mo se sita so ta inga se time fo ile dei vai so ia pole lava mana ni so tonga pole ase tulanga ile fa wa wina mi se fo le na mata up ai ia fo ile pui nga le tua le anga le mo no male la fa le ai na eleva ia manta male tulanga I me tupu a o lea ua tata manino mai forfolanga ma saunoanga nisi o tangata whaalele e atangia mai ai o lea la e lama le fili marki Apollo ma tūlang whapena ai o lea tua e whamaoni o la ufo I tatalo ia ilo na lima la vea ia pui malu a mese folo no pia ia I Samoa ia alo fatele atu ila ufionga malengang whaalo tatu avele iuta pe ona to fa ia siata lo fatu foi la tu nanga me se foi o tapo inga al tatu tu rumuni tele to enga o to le nei fiafi ya lo to ona mal tatu tu I Samonei asai foi ya lo fatele atu fa soi foi na le na Samoa o mai elf so inga male fionga ia vui sio le senga fo lava ya mai sio tatu tu no I Samoa mana ia le tau va ya tu ona o tau a mato no pongi ai mana ia lava ile amatanga o whaataltala noanga va ia wato e fo ile langi le lei ma le susuro le la wa le sa fia ngai sio tato waturo o matulanga I timunga ai o le vaenga le na ile nei fia makaukia kele e matua matamatia lava ilo tole tu ai ngā la fonga a le te fo yo ta whalongolongo le sai fo yo le a fionga fo ia por sunga le a tau le tau wa savea ilana whaasoa ila sutona ili tano a fa ma fionga minister la matua sa ia wala ngai se pa o papa e se ale to inga tulanga mai e so se si fo ele fa pe fo ila ta fa tu a mea nga o fai pule fa le ka anga o se si fo fai pule po se mingi skabos ka nga kai sa una te fua o ina le tu mala fonga fa pe ele ma fa ya o nga ngofo lo ma tu fa wina ile au fa sala lau ma le au tu sitala soka fia va ia kula po ku si mai ngi article I have no idea ai mai se ia ngusi pepa ia la wolunga ko kongo Samoa le me le tustala ma le vave o le tustala ka fia vai ku kusi mai ngala ko article li vai ngai e mata upu fa bea ai le ole maka upu fo ile ngale vai mai ai me sa ili masenga ia man tau mo fainga fo I wale vai mai ia le malo ma me fa penga vave lo le headlines mai lunga ngusi pepa a mata upu ia maka upu headlines ia lea te tau na headlines mai tono newspaper tono Samoa ma le utustala tono le tato tunu ka fia vai ko se kuskala mai fo ia ka ko ngu le au singia kama ia le fai mai ala ko ola to fo ia ta mai le au kuskala wa ka mala le ia fo ia man tono no fo vatustala se fa si fo mai la fa so le fa umalita to por kala me au kuskala Samoa le ta o to suafa ai malia ye lo ko mangkua le mato malanga tu se singa fu ale na te nei malanga ko Samoa mato filo ile ma le sito tele le kuskala matutua ia I totonu se tanto watu no mako filo ai nga ile le launching fo yo le talalo io le tato onos full tala note fo ile mato filo ile ina manisio tu stala o ke vakula kakala o ina o wilo ai ele fo loko isi kuskala ioi o ino ulo ai o le matua le yo loto isi tu stala ioi
ai mai se se usingia ele ki ro le ia toi o le manto fea kisi e moni mau ala fionga ya vui la utala le toi o le manto fea kisi ma fe pa ia yo manto ponga seu va tu fa fonga le tunu ai ka kami mai ya kami voi di pe ka ke i voi le no mai ala ia ora officialia o to ai nga foi le la le ka o ko so fa e ke sila fia le ia o ele te a fe tai ai nei nisio ioe na i tō whawhine fo ina mātou I Samoa manga ingisi fo iao ngai au whelengi kusikala. Ioi. Me se fo isi tō whine ia maina. Ioi. Whawhikai fo ia. Ioi. Aia ara I laisi ngei kei ngari sanga roka lakua ia sau. Ia manga ingisi o ngai au. Au lesi au vaenga ia le au tusi ma le au. Lesi o whaasala lau. So le. Ole loko le hanga ngama mau. Pako le loko leanga ngama mau. Po le loto leanga fo ita te leilo fōringa. A ore whai ngō fia ia ngō kai loa ka whape ngā ronga loko. Onga o anga mi o ngai zau whai mai. Ia, o ke reiroa iai po le hasa ka mea ngā loa I ngi ka ngaka. Ai pe na mai mau fo isi nā lantou se leni e tau amata isi ata tā leni masi ata tau tua. O le mea ngā lea le ngoka whai aku. O le me piko I lea ngā ngā. Ai roko leanga le si fasara lau ma le skuskala. Ai fai atu la tatala. O fea kala e kakau ngo kou ripokia, o fea kala e kakau le na tau wha amata iwi e. Sao e reka le oke, le si koia inga ngā ele. Sorry. Ai alai wo oke le si koia inga ngā vai akua. Or kanga kare fai uporongu. E iwi le maka. Matu whafonga na tunu. A faila o se kele ai nga vai mai kau e fa sala ko inga le fai upu e fa sala ka ka yeri ku ka makau ai le sa sala ale ngo fo inga le ku nga vale wa foi langa e vir maka nga vale ya nga mai kau so ai e le si ali orngu le kongi sala ku la fale nga le oso ko kongi sala e sa sala le ku ka makau mai ro markala le mai ro markala ko inga soli se lau ko fari ku ua. Kau mawhai nga whai au whai unga awar wha maka I viar whai. Ioi. Awar wha maka I viar I whai ngau whai unga. Ioi. A whai au whai unga. Pupula uma mai ali o le mau kei roe kasiro umaka ngai li. Ai ia pupula uma mai lau ko wha ma lau wha ukang. Ano mele ye. A karangoa kure kua nga vale ki wha maka I viar mea au kure kua ka maka ua e. Ora ko inga mea la ngā le ka ke vai aku I le whainga mai o le si au kuskala. Lau tele ala, o le nauna lau tele lo ke vai aku koi. Ke fōua umako ka vai aku wa whasanga uma mai. A o kusikala fo ila whasanga mai ke au. O ngā ilo le ngā o kaka kongwa ngā leu ke vela bebe la ukala le whai aku. A o inisi a o ngai maka upu fo I e regi maka upu e. E so nga ia pe nga ka fai aku angusale ngei va lele angusa nga le va lele nga leua e wa te tau na fai se va lele o finangalo ni se fai le va lele ioi o le va lele a wa fe ko ki kusia mai ai ua fa matau ma ua fola ese fai pule o le parlemene le totoina o le ulu o stasio tamali I le parpala ma fa'u I luna ona vai o ye singa article wa sau fa penga wa ye singa article wa fa penga o afefe o taisa wa ni news se si ma fa pe mai wa sau noa se tasi o fai pule ma fa pe mai lungo le porokalame ioi tu lou le ngana ioi ai se wa mas ia wa le upunga e so na tu lo ia lau kanga sa pela ko kere fia ka ua langa mafa sa a e esa o e fai ka unga ka o la ua fai ka ue lele lumo le fa msingonga la ua fai ka ue kala la ua fisiri fa msingonga o le a fai tau mai o ala fonga na fai ia la ua fa mai o tala na fai a ua ne itoe e musu rar ka mikiki langa e langa ka mikiki nga e nga o inga le lei a war fai kala maswa ma favenga o kilo ngira ka mikiki tole ore upure I ore sa musu ro ka ore upu tu lo ore sa sai la ra ofisi de ko fa masingo to fai tau mai la mo di mau fa mai
na o whalongo o whai mai aua nei toe sa ia ya ko famsingo a ua le mawhainga e ka ua ai kango le spela mai ia fa mai io e lau fionga le la spela atu a io e aua nei toe sa a e oso mai lo fa mai lo ma famsingo ia le loia a le loia la e fakasi loia ia lau fionga le loia o le ale upun nga spela me ka mai ki fa mai ia le na aua nei toe sa sai Oso guare lo ya. Oso guare lo ya fa mai ya. La wa fionga o le sa no mai la client. A wona ito sa sa e mai lo. Ka fiola ka fefe. E matau tia le mea uanga i ai. Tangata wa tau o tangata. Por kiki po tangata o le pale mene fai pule. Iyo e unga so ore mea le amar fa pe mai. Iyo unga maua i ku inga mea ya. La yo kere fa ya ku ere ole sa sai ngo fa ku ere sa sai. Taurunga por club, ora vai por club me livang ole viafi. Iyo se tato wuturu. Ola tato turi matanga wina. Po feta o to ia ile vainga. Iyo ai ua too much tele nei to inga la fonga e sau mai se tangata e ka ua se fipule e iris ka ngo vai ko ngei lu ngolu o vai to ngei ko me o ia ko mengi ka kau mana e fa le ko mengi ka kiri inkares e la tangata no vai to ko meni mai lu ngolu YouTube vai ile vai nga mai la fi mai lu ngolu YouTube foi o vai tu nga fa mai e au te so ona tau tala la ngai o tele o mala mala mai tala fo ia vui na la fo anga i ia il fai pule ia limong io o le ala o ke fa o te fia lava fa ai lo antu tangata o le ro pasi e runga nang ko me fa mai langa mama fa fo upu o te fia fa no fia e fa lo atu o le anga sa ngongo ofisiri mo le na ile fionga ya vui o le la ula fonga o fa ai a fa pe mai o lenga sa ngoal ta ma ya vui malanga la fonga masangi na fonga foi le o songa kau kala lo nguku kau kala fa keke kau kala fua se o la fonga ia i lunga o le lenga ioi o la fonga na i lunga o le lenga e ta tia i lunga o le lenga menga ai a foi mai lore kali o sa o makua kolosi le lenga mainly mosi tangata lenga fai mai ngilang ko mengi a fe fa fonga mai ese a le pungi loa ese le pungi matatongo ai lu kango su ele wingo nga upu ese le pungi loa ese le pungi matatongo le le wingo le natala ese a fela wa inga kanga kaile ongi fai pule kako citizens ka ko fisua inga ma fela wa inga fa penga ai a sau loa mai a oe o se faipule, o se mingiska, o se kaikai, po o le alava. O na ese loa leo le mamafa o le namea. O nga sui loa la ia lea, o lo na mamafa. Ioe. Ia o le ngā. O le fisosoangi aku le ngā i lo loko mafakia ma lo. Ia ai mo le nea fiafi. Tawarunga poka la me le tautai. Angare le maile atua. Ia i toenga fo i o le neia fiafi. Ya me se fo yole Samoa ilo na wa tele fa tele share tatu poklame wa ole akale e fai o enga o pronounce le loia mai le loia nga fa nga wi fafo ya sauro ma se ka ko ami o le se sai a o se sai allo fa tele mo o jo Samoa le tinu pele le loto ma nga fa manga lo se manga o le tauto mali la foi fo nga va tele a sia ta fa le malu mo le tauto le Blue TV poklame o le TAUTAI A'E ma le Soifua mai manuia